Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima wa kana al-insanu ajula وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق